Haleluya, turabaramukije ni ku rubuto rw'umugisha TV, Imana ibaduhera umugisha, Yesu abagirire neza, abambike imbaraga, Imana inesha ibibanesha, nica na urubuto rw'umugisha TV, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, ibagurire imbago, ibahindurire amateka. Turamukije abantu bo mu gihugu cy'u Rwanda, turamukije abo muri diaspora, Imana ibahe umugisha, turamukije abo mu mugabane wa Aziya, Leta zunze ubumwe z'Abarabu, Imana turabaramukije, Imana ibahe umugisha, kandi turamukije abarusuraniya bose, Imana ibahe umugisha, abari mu mugabane w'i Buraya bose, turamukije abari mu mugabane wa Amerika y'amajyaruguru n'amajyepfo yose, abahe umugisha, abatuye isi yose turabaramukije, abakomeye n'aboroheje, abo mu karere k'ibiyaga bigari bose, Imana ibahe umugisha mu mugabane wa Afurika. Yesu abaduhera umugisha, Yesu abagiriye neza. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, Imana yacu ni Imana ikomeye ikora ibitangaza. Umugabo witwa Nebukadineza ngo arota inzozi, abumba igishushanyo agishinga mu kibaya cya Dura, ngo amaze kugishingamo aravuga ati buri muntu wese agomba kuramya icyo gishushanyo naremye. Ariko ngo Shadarake na Mishake na Abedenego baravuga ati ntago bishoboka. Ngo baraza baramubwira ngo ntago bigeze bapfukamira igishushanyo waremye, ngo kandi nta yindi Mana ikwiriye gushengwa buretse iyo ngiyo. Ariko ngo arabegera arababwira ngo nimushaka muce bugufi gatoya mu nyubahe. Ariko ngo baramubwira ati nubwo Imana yacu itadukiza, naho yadukiza cyane ntidukize, ntago turi bwubarire ikigirwamana. Ngo nuko bavuza amabubura, bavuza ibintu byose n'amakondera n'ibindi, abantu barubarara. Ariko Mishake na Abedenego bo ntago bubaraye, abo bahungu batatu ntago bubaraye ikigirwamana. Shadarake na Mishake na Abedenego ntago bigeze bubarira ikigirwamana, ngo bagumye bahagaze. Umwami aravuga ngo ninde urubakiza uburakari bwanjye. Haleluya. Ngo nuko umwami arategeka yuko benyegeza itanura 7, ngo barongera bararyenyegeza, bagira inshuro 7, itanura riratukura cyane, bararicana umuriro uraka, ngo bategeka kubajugunyamo. Ariko babajugunyemo barashya ibirimi by'umuriro birabakurura. Ariko Shadarake na Mishake na Abedenego bo ntago bigeze bashya, ahubwo batemberaga muri iryo tanura. Ngo nuko haleluya, ngo umwami arabaza ngo twajugunyemo bangahe? Baramubwira ngo twajugunyemo 3. Aravuga ngo ndabona muntu ufite ishusho y'umwana w'intama w'Imana. Bivuga ngo Imana yamukoze ku maso, nawe yitegereza muri iryo tanura, ngo amaze kuryitegerezamo abona muntu ufite ishusho y'umwana w'intama w'Imana. Buntu wa kane Imana iramwiyereka. Imana ishimwe. Imana yacu koko ibera icyarimwe ku isi, iramwiyereka. Ngo amaze kuyibona arabaza ngo twajugunyemo bangahe? Baramubwira ngo twajugunyemo 3. Abandi arangije arababwira ati ndabona muntu ufite ishusho y'umwana w'intama w'Imana. Shadarake na Mishake na Abedenego ngo bagendaga muri iryo tanura, kuko Uwiteka yari yamaze kurigira deshaje, yari yamaze kurigira barafu, nubwo umuriro wakaga, ariko Uwiteka we yari yategetse umuriro ko utagomba gutwika abana be. Ndagira ngo nkubwire rero, nubwo umuntu aca mu bikomeye, nubwo waca mu ntambara, mu ngorane zimeze nk'uko bari abahungu baciye mu itanura ry'umuriro, Shadarake na Mishake na Abedenego, nawe ndagira ngo nkubwire ngo intambara ucamo zimeze nk'ayo matanura, ariko humura Uwiteka abera icyarimwe ku isi hose, yiteguye kuza kukurengera. Imana ishimwe. Ngo nuko arategeka basohokamo binukiriza imyenda yabo, basanga nta mwotsi wayigezeho, bareba imisatsi yabo basanga ntiyigeze ishya. ngo uko bari babajugunyemo niko basanze bagisa bose, basanga nta kibazo cyababayeho. Nuko umwami arategeka ngo nta yindi Mana ikwiriye gusengwa mu bihugu yategekaga, mu bihugu 120 yategekaga byose. Aravuga ngo nta yindi Mana ikwiriye gusengwa uretse Imana ya Shadarake na Mishake na Abedenego. Yandika ko nta yindi Mana bazajya basenga. Imana ishimwe. Imana rejya yereka umuntu wayipinze akavuga ati Imana ntiriho, ariko yamukorera ibintu by'ibitangaza, yabibona akavuga ati ya Mana iriho. Haleluya. Ndagira ngo ubwire rero Imana iracyahari, ni Imana y'ibitangaza, yatabaye Shadarake na Mishake na Abedenego ikabakura mu itanura ry'umuriro. Uko yari iri niko ikiri n'uyu munsi. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Imana ibaho umugisha rero. Mutubona kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha, na channel na TikTok Urubuto rw'Umugisha TV, ndetse na TikTok 250 Bernard. Imana ibaho umugisha. Turi kumwe, tuzasubira. Yesu abaho umugisha. Bye bye.